Katukad ti Basol. Tinapalabas. Nakarwaran daligaya ken dona iti siled anakay pupukan da. Idi apag isu adimteng ni Don Juan. Ket dita, binilin ni ligaya ni Dona at umarayan. Timaray nga ron ti balasang. Dinamagdag iti gwardya itinagnaan na, nuapay ngagtartaray. Ket inrason na mapangumatang iti agas ni Don Juan, tanaatake iti puso. Ket idinakadanon da ito'y iti umuna akadsaran ti hotel. Imbaga namanan kadag iti gwardya anaatake ti Don. Nagkiriring ti telepono. Ti gwardya iti maudi akadsaran ti imawag. Ket dita, ginundawayan ni Don at iti maray. Iti agsapa, kariring lang ni Don Juan, iti adday mawag kan Juana. Ni Boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Hello. Ayop ka talaga, Don Juan. Ha? Don Juan, no di mo pa'y laparwaran ti inak dita hotel mo. Bumpain mi dagiti pastek mo. Aniya? Hoy, sika at timel. Sanak akarkaritan. May salabidot mo. Matay niligaya. Iti ka nito amatay ti inak. Agsagana kamat, tasaan ka nga inggaan. Nakarit at talaga ti salbag at timel. Ngam sa anak amaabak. Agtinag kametlakan yak, boy. Sumuko kan tumetlang kaniyak. Mayong, at tuhin ti kaninyo. Ti gwardya. Mabit lang, gwardya! Nakaturong ti imatang mo iti rancho, Astor. Nagsanay ka iti naunag? Amom kadi. Balod ita ni Don Juan ni Ligaya. Ligaya? Asino aligaya? Ti asawa day di Francis. Anya? Niligaya? Saan ka di anatayan? Si bibiyag da amin. Malaksid iti day di bakit pipay. Anya? No kasta? Si bibiyag niligaya? Uwan. Kat pagyamanak ta si bibiyag da. Ha? Amo Margarita. Idinamuhak nga anak ko ni Boy. Galat ang nagbaliw ti lubong ko. Ha? Ti kanayo na sumkan iti panunot ko kat ni Boy. Nga anak ko ni Boy. Kat kayat ko kumaa makalangan. Hanggang naladawan ti amin. Astor. Kagurguran ak una yan ti anak ko. Mupay kasta. Kaya't ko lahat tatulungan. Iswa kaya't ko nga ispahalan ni Ligaya iti ima ni Don Juan. Tabarang mapakawanak ti anak ko. Agam, delikado ti sumbra kiti hotel ngayon na. Gaputa pa siga pulis ti gwardya. Iti anya agapo nga ibalod na. Yapan na. Tapno sumuko ni Boy kan kuana. Anya? Nagdakkel ti basol ko kadawada. Awan ko matikas to'y amapaspasamak ita kadakwada. Dudi ka po kanyak. Kasano nga rod itan?
Pagpasentro kita. Nas ka na makasaritak ni Donna. Ti anak ko. Wen, O sige, sumuro takmat, Astor. Sige, doon na. Mapan ka na ija coffee shop. Kat mangrekap kayo pala ang gaputa ang mga no mairaman dagiti kakadwam ijay. Ang mga no ipatilew amin ni doon butiyog. Mairaman dalakit di. Wen, anti dagimay. Sige, yang kang araw din ado na. Wen, anti. Kat pagawidam pala ang dagiti kakadwam. Ta ang mga no mairamramanda. Hey, dili ka do. Sapay demonyo da dya nga doon butiyog. Uray aseno kat eraman na. Basta matong pala ang tikayat na. Wen, anti. Uy, doon na. Ag-an-anat ka awan. Wen, anti. Agyamanak atan nasaya at katadtan, awan. Naglayang ka pa'y, naturad ka. Anti. Sige, mapan ka. Tabwa ka mapan ija coffee shop dagiti pulis. Kat tiliwan da Sonia. Saan nga bali data negosyum? Ta, ituloy mo untol matlang. Importante te biyag tayo. Sige, anti. Agpatuloy ak nga rudan. Apay ka di asinurot dakmanen, tatang. Gaputa na siputan ka arimwar itay ija balay. Katamok nga dalimad nga ramidam. Anya timbagam ka ni Don Juan iti telepono. Imbagak ano adadakas ang mapasamak iti inak. Kat sa anak abumdeng amang bumba ka dagiti pasdag na. Boy, amo ka madanagan ka unay iti inam. Tatang, sumuko akkan kwa na. Saan ang mabalin ti kastoy, tatang? Ala, oh my God, agawid tapay lang. Sana mabaling agbayag ta dito'y sentro. Amangan no adda makailasin kan ka nang runa dagiti pulis. Oh, adtoyan ti kapeyo, senyor. Madam. adda ka din ni Donna. Ay, awan, senyor. Barang umainton madamdama. Kumusta mo't ti sapul da ito'y coffee shop ni Donna? Ay, napigsa, madam. Ado ti umay agkapi kan mangan dito. Nalaing ngamin dagiti kukmay. Sonya. Ha? Nay, addan ni Ma'am Beauty. Senyor Astor. Adda kayo dito eh. Wen, iha. O sige, panawan kayo pa'y ditoy. Tainak tumulong amang isagana iti makan para kada kayo. Sonya, inka irikap tiri daw. Irikap yung amin atawa. Mangrikap tayo ita. Ha? Amangan no adda pulis nga umay ditoy. Katiliwan na tayo. Diyak kaya't amairaman kayo. Alan, agawa Sonya. Agpatulong ka kadagiti kakadwata. Kat saan kayo nga agpastrag iti uray asino? Ay, wan Ma'am Donna. Sige, tamang rikap kami. Kasta tinapasamak, Senyor Astor. Kat naitarayak dagiti gwardya. Ti awanan bain, Adon Juan. Uray sika, kayat na nga iraman. Kasaritak man ti awanan bain alakay. Saan kan amakibiyang, Mama? Amangan no mairaman ka. Husto ni Donna, Margarita. Saan ka na makibiyang? Amangan no kumarkaro ti parikot. Amangan no inayon na ka nga ibalod. Sige. Donna, no danas ken na mamwak, ipakaamong kumadagos kanyak. Iti ayan ti sigod a mansyon ko. Ada pagnana dak ijayta. Ket si dada nakatumulong iti anyaman nga andang yo. Wan, Senyor. Amok asaan nakakayat ni Boya makita. Gaputa ka gurguro nak. Nupay kasta. Makitinulong nga kada kayo. Anak ko ni Boy. Ket jak kayat nga dadaka sa mapasamakan ko ana. Wan, Senyor. Mabalin ka di amamuan ti pagnana edam, Donna. No ita, awan pa, Senyor. Saan kami ang mabalin nga agsubli kini Sonya iti balay ko? Amo ni Don Juan dayjay. Ket amangan no patiliunak ijay. Mangsampol kami ita iti mabalin mi apag na edan. Kanday to'y coffee shop.
Mangrikap pailaan. Adda amok apag naedan nyo, Dona. Natalged kayo ijay. Ilakla ko na pahikit di dayjay abalay. Gapu taawan matlang agnanaed. Nukasta. Intayo kitaan itamat laang. Oh, anya, Dona. Magustuam ka di ditoy. Uwan, Mama. Nasaya at mat ta magustuam. O sige, dito'y kayo nga agnad. Margarita, Apay, Astor. ingka kasarita ti gayim mo, tagatangam da ito'y abalay. Siyak timang bayad. Ha, Bayadak iti dakkilagatad. Basta'y lako na ka. sige, Astor. Nakaikid da nga kon, Tatang Dinggas. Sumuko ak ni Don Juan. Ay apo, ay na madanag anak manan kan kaboy. Kaslag tiktigargarman dagiti tumangko. Ang kalma kalaeng dagimay. Kasano nga kalma akat talaga mat nga madandanag anak. Ay na anak kaboy, iso nga madandanag anak unay. Ay, anya matandi kasto yung nga mapaspasama kaya. Nanang, Inarakop nak. ipatpatag kayo mat kini Tatang Dinggas, Nanang. Boy, aya anak ko. Ngam ikarit, Nanang. No sumuko ak man kini Don Juan. Ikarik nga agsubliak matlaeng kada kayo. Boy, anak ko. Ang kalma ka kuma dagimay. Kat planuan tayo na imbag ti isusuko ni Boy. Gaputa sana basta sumuko ni Boy. Saan tayo nga itulok akas ti mapasamak? Iswanas kan ama plano ana imbag. Aday ta, Dona. Kompleton ti aramatan nyo iti kusina. Kaldero, ganda dumapay. Agyaman, Mama. Agraman ules kan aminan. Dona, iha. Mabalin ka di asyak ti agyan, iti maikatlo asiled. Uwan, Mama. Da kayo kini Senyor Astor. Agasawa kayo man. Di awan parikot. Kan may sa, iso timang bayad iti daytoy abalay. Wan, iha. Nalakalaang akasarsarita ti gayom ko, nga akin kukwa iti daytoy abalay. Diyak laing pagarop adakkel gayam abalay, Mama. Nalagda abalay. Wan, napintas abalay. Kat addapay talo abakanti asiled. Ipaaramat mo kadagiti gagayim mo. Kanti maysa, mabalin ka di apara ka ni Lola Marga. Wan, iha. Tapno adda pagturugan na no bilang taumay ditoy. Awan parikot iti dayta, Mama. Agyaman hak, iha. Tatikayat ni Astor. Aglalangan tayo kano anaragsak. Katpudno ti kunana. Iso asul nitak dagiti nagkurkurangan. Kan nagbasbasulak kada kayo kan ninanang. Mang Margarita, rimwaron ni Ma'am Beauty. Mapanidya ayan damanong boy. Anya ti awag mo kan kuana? Ma'am Beauty, ngamin, iti damaw, mangmangkik ti awag ko kunkwana. Kaputa imalakeng ka, madam. Anya ti kunam? Pudnumot, madam. Imalay din ni Ma'am Beauty ti ugalim anagdakas. Ngam itata nagbalbaliwan, nakapimpintasan. Ngamin, kanayon nun anak kaisong. Saan akas idi akanayon nga agong ungot. Anya? Si Kangay, madam. Nagbalbaliw ka kadimutan? Ha? Sa bagay. Makitak mo't kat. Nagbalbaliw kan, madam. Iso nga ita, panaganan kamutan iti. Madam Ganda. Ha? Oh,
ko kan ka, san ka day? Wan. Magustuak, Sonia. Alang arudan, madam ganda. Tain na kiji kusina. Agluto ak. Kay masat ti lutok. Sa ilalim ng puting ilaw. Makaparay aw matgayam ni Sonia. Husto laeng nga iso ti katulong ni Donna. Malaksid anasaya at ti ugali na. Mapagtalkan, ken nagagat akas ko na ni Donna. Wan, hepe. Kasta ti aramiden yo. Agtungpal kayo kaniya. Tapno nasayat kayo. Laglagi pa managdakalagata tit ited ko kan ka iti tunggal bulan. Kastamutan kadag iti amin a pulis mo. Wan, hepe. Wan, hepe. Awan pagdanagam iti dayta. Tay kang kayon tupay iti bonus. Ala, iwaragawag yo iti entero nga ili. Ano saan na sumuko ni Boy a kriminal. Kat ti inanan ti agikaro. Kat mabilbilangan ti aldaw na. Sige, bye, hepe. Naibusen ti pasensya kini Boy. Apo Mayor. Kaya't nakaakasiritan ni Ligaya. Aniya, Kasaritan nakakano, Apo Mayor. sige. Ngem paturungam iti paltog. Ta iti kanitong agbidtot. Paltugamon. Nakapaturong ti paltugugan ka, Ligaya. Kat agtalinad ka nakatugaw. Di mo gamdun ti tumakder. Iti kanito at tumakder ka. Paltugan ka. Nangeg mo, ti kunati gwardya, Ligaya. Iswadi kagbidot iti garaw mo. Gaputas saan kami ngagangangaw. Saanen anasken a paturungan dak iti paltog. Gaputawan mading aramidag. Kan maysa, amok asa anak a makalibas ditoy. Gaputa adu ti ali pores mo a pulis nga awanan serbi. Anya ti bagam, tapi naayaban nak. Siya kun ti kasukat ni Boy. Iso asaan mun a patiliw-pay. Anya, Si dada anak amatay para iti anak ko. si dadan kagaya mamatay para iti anak mo a kriminal. Sardengamon ti anak ko! Sika ti sumardeng Ligaya. Saan mo nga isakit ti kriminal nga anak mo? Don Juan, itatana sa papay. Ilintag mo ti dakas nga aramid mo. Awan basol mikan ka. Iso asaan a maiparbang ti kastoy nga aramidam kada kami. No sika, awan basol mo kaniyag, Ligaya. Ngem gapo ta anak mo ni Boy. Nairaman kan itinadagsen a basol ti kriminal nga anak mo. Saan a kriminal ti anak ko? Sika ti kriminal! Yeah! Anya ti pagbanagan ni Ligaya iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen
ti umadanin panaggibos ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika June Rebutazo. Computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol!